Naragsak mi nga awateng ka itilakbay abroad TV, iti puspuso, at daleng ti ayat pamatiken namnama nga ipapaay ni Apo Diyos. Ditoy agtutubo ti pannakaammo, panagyaman ken panagayat. Pare, at damat gayam ti agkasar iti amyanan ita. Kastaya? Asino? Kabsat ni Dino. Diyay nga kadwa tayo nagayayam iti basketball, iti napalabas a piyesta. Kat mapantayo mapantay lang makipangan. Saan tayo kuman na makiinom? Amangan ngamin mo, mapalaban tayo. Kat saan tayo makatrabaho yung tunbingan? Uminom tayo, pare. Saan mo't amaliklikan ti panaginom, no kas jay akasaran. Siyak to ti makaam mo, amang itulod kan ka iji balayo. O sige, mapantayo nga rod. Grabe ay, ngamawan pa ilang ni Manong Mau. Uwan nga rod, tatang. Amukon. Sigurado anapanda ije kasaran. Adda ngamin kasar ita ije amyanan kat. Anya? Uwan, tatang. Amu tayo mutan, ano maipapan iti okasyon, saan amabalin saan da amapan. Ay, sigurado anabartek maninday jay intun sumangpay. Bayan nyo latan, tatang. Saan abali? Saan mo't nga agwalwala ni Manong nukas jay anakainom? Sumang petuladay jay akabsat mau. Ungtak manay. Nabartek ka manan rin down. Ay, unay matdaytan anak ko. Pasensya ka na. Saan naganasan mi matantain minom, tatang? Napan kami ngamin ni kasaran. Kadwak dagiti gagayam ko. Nalabas dayta na panagbarbartek mo anak ko. Kaano lang hindi napan kayo jay ili nga iminom. Sa ita, nabartek ka manay. Saan na bali, tatang? Umininom lang mo kasi nalpasan di trabaho. Mala, awanan ti ado pa asao. Ingkagat ije kusinan, ingkamangan. Amok asaan ka manen anangan ije kasaran. Taday tala inom ti inararamid mo ijay. Ne, Martes mo't ita Manong. Apay, awan ka di trabaho yo? Ay, ako ada trabaho kita. Sana ka nakapan. Naldawana ka na rin. Ay, kasta unay mo't ngamin abartak mo idirabi Manong. Ako uwan nga rod. Sana ba nga din ko? Sumuril ka inton bigat. Ay rumbang laang. Amang ano ray ta pa nag-absent mo, asaan avalid day tarason mo, kat isukit din ti pakaikatam iti trabaho. Makitam? Gapo iti panagbarbartek mo, saan ka manay na nakatrabaho? Tatang? Nukas day kumamad nga amo nga da trabahom iti kabigatan na. Di mo kumamit labsan ti uminom iti arak. Numinom kayo man, ay katday tay katamtaman laang. Pasensya kayo, tatang. Manunadaras ngay naramit mo day ta. Agyaman ka lang ang tanasing pati manager di pagpapaayam akumpanya. Tatang. Ay na, agbalbaliw ka kuman anak. No sa bali lang nga kumpanya day ta. Idi pailangan ay kat ka. Hello, Ate Ising. Hello, Clara Balasang ko. Kumusta kan? Nasayat la tamat, Auntie. Imawag ka, tasaludsudag kumano kaano ka nga umay dito'y balay. Umadanin ti umay ko, Auntie. Kalpasan ti do alawas, umaya kun. Sige, urayan ka. Umay ka nga umay. Tanay, jakon ka ba ilang ti aglako asisya? Kasapulak at talaga ti kadwa. When, Auntie, namnamaan nyo ti umay ko. Apag iso apumanawak tumot iti sigod apag trabahwa. Ay maragsakan akunay kaanakaan. Simampot kamutlaangan. Wen, Auntie, ay na, maragsakan akmat makakita kada kayo. Nagyaman akno kasta. Mala, agin anaka. Kalpasan na, mapantay di kusina. Adain sa ganak apag sangwanta. O sige, Auntie. Agyaman ako, Nay.
Ay na, nagmayat at talaga dito yung lugar yo, Auntie Ising. Presko ti angin. Kan, berdi amin ti makita. Kastoy at talaga dito'y balasang ko. Buhay probinsya ako nada. Wan nga rod, Auntie. Sana kasla ijay syudad. Pasig nga asok ti lugan ti maangot. Tunggal magnaka iti kalsada. Kasta talaga tinagdumaan ti syudad kan dito'y probinsya. Isu nga amok ang magusto am dito'y balasang ko. Wan, Auntie, masigurado, agbayagak dito'y. Ay, wan nang runa no dito'y kapayan ang makasarak, iti lalaki aparakan ka. Anya? Oh, kasanungay, agpasyat kan pare. Ay, kagwa na. Hindi talaga yan. Kagumatang iti arak iti tersena ni Nana Pidang, wen? Ay, saan pare? Diyak kaya timapan gumatang ijay. Anya? Apay ngay? Adda pa'y ngamin utang ko ijay. Diyak pa'y nabayadan. Agparangak to, no adda ibayad ko. Anya? Ijay tersena ni Nana Ising timapan ko paggatangan. Takita man jay ibagbaga ni Benji abalasang. Anya? Adaya? Adda ka no, pare. Katsigun kan kwa na, napintas ka no. Inakman kitain, nupod numutlaing. Wiman, ka man kitain. Tayam ammum to kanya. Nak! Gumatak man! Apo! Nak! Anya tigatangan nyo, Manong? Ay na, pasensya kayon. At ngamin aramidak ijak kusina itay. Iso ajak nangag adagos ti panagsauyo. Kasta ka di. Kwa. Gumatang ako maiti... iti arak, ading balasang. Ha? Bigbigat pa'y laeng? Ngam arak tigatangam? Kwa. Imbaon naklaang jay gayem ko, ading. Kasta ka di? Manong arod abote ti arak tigatangam? Kwa, duwalaang ading. Ay, o sige, mabiit lang nga rod, Manong. Alaag ti arak agat gatangam. Ay na, among pare, nagpintas di balasang agbambantay di tersena ni Nana Ising. Kasta ka di? Nagpintas, pare. Napudaw, natayag, at idug tibuk na, ken nagsiksesi ka. Sapay lakuma, tawam pa'y asawa na dayjay, tapno ayam amok man kan ka. Anya? Angam, agure ka man. Sigurado ka balasang dayjay? Ha? Ay, huwag ngagpaiso niya. Ngam, saan nabale? Salud-sudak to ni Nana Ising, maipapan iti dayta. Una, tapos na sigurado. Mga nuad da asawa na. Ay sos, narigatan. Siyak ti makaam mo, di ka madanagan. Alaki din, rugyan tanti uminom, pare. Tanong maibus dayta, agsubliak tumanan agumatang. Bareng, maamwakon, no balasang paywen no saan. Ne, ayan nan ngay jay, balasang anagla ko iti arak kanyak itay nana. Ha, ni Clara ka di tidakdakamatam, Piolo. Clara gayam tinagan na. Wen, napanla nagdigos. Iso asinublat ko pa'y laang ditoy. Umay mutlaang inton madamdama. Kasta ka din, nana. Ay, gayam nana. Balasang pa'y ka din ni Clara? Ha? Ayun! Balasang dayjay akaanakak. Kasta ka din, nana. Ay, apag iso, barumot ni Rindon agayam ko. Anya? Awan mat siguro dagas na, nana. Nuyam amok ni Rindon, iti kaanakan nyo. Lebe, anak. Adda ka di aramidam ita. Awan mo tatang, apay ka di?
Ibaon ka man na mapan gumatang iti kape ken tinapay iti tersena ni Iseng. Wan tatang, yagyo nga rudan ti igatang ko. Ading, siya kung timapan gumatang. Ha? Yagyo kanya kung dahi ta kwarta. Siya kung timapan gumatang. Makamukha nga rudan. Oh, itaman pa'y nagboluntaryo ka mapan gumatang, manong? Ha? Siguro, naamuam abalasang di agbambantay ije tersena ni Nana Ising. Anya? Ha? Ay, saan? Alaki din. Ani, agburak ton di danom. Apag isunog subli agkapita yun ton. Anya tigatangan nyo, manong? Ay na, ay sus, nagpintas mo't gayam dahi ito balasang. Manong, gumatang kayo kadi? Ha? Ay, wan. Gumatang kapiti katanga Tayman Benguet Coffee, ading. O sige, mabiit lang manong adto yan tigat-gatanga, manong. At ito'y matibayad ko, ading. Ha? Dayta lang ti ginatang mo, ngam sangaribo ti kwartam. Ay, sapay awan baryami. Kastaya. Alang rod. Sublyak langan inton malam ti suklik. O sige, manong. Apag isunto asumangpet ni Auntie Ising. Pare, napanak gimatang ita iji tersena ni Nana Ising. Ay no, nagpinta sa talaga jag bambanta balasang. Katuan mat. Day tamot lang timbagak idikin ka. Kurso na adak da jay balasang pare. Ay tulungan naman. Armak da jay. Ay katuan Day talaga yam. No problem. Nalab at persa itaksamot tayo. Apay anak unam day ta. Una, tamanikod nakita da jay balasang. Jakmatan makaid namang pampanunot kan kwa na. No kayat mo, sarungkaran ta inton malam. Iti kasta, maam-am mo mahusto ni Clara. Ne, rumabiin manong. Ngam apay nagsukat ka pay laang. Adda ka di papanam? Adda na padaga pa panagating ko. Ay na, no anyaman day ta, ipabigat mon. Nabartag ka. Ang mga no anya pa'y ti mapasamak kan ka ijay dalan. Asidag lang ti papanan mi. Di kagda na gating ko. Inak man sarungkaran si balasang agbambantay si tersena ni Nana Ising. Anya? Mapan ka mang sarungkar iti balasang? Katkasta na kainom ka? Pagpaturad lang. Iso ano sumangpot ni tatang kat sa pulanak. Ibagam, manapanak nagaram, ha? Anya, mapanagaram iti balasang ni Manong mo kunam? Wan tatang, isumot tinakuna na itay dinamag ko. Dayamot balasang nga gusto iti dayjay akabsat mo. Ha? Kano mamartag kan manugal? Maaglaang ti babae nga gusto ken kuana. Anya? Ayawan ti makaano sa babae ti kasi nga ramid na. Abangan no isubli pa iti babae dito balay. Anya? Ay na, mabuti nga kasumango kadakwada, Auntie. Ngamin, nakainom damot. Ala, bayam garudan, kasi akong ti makaamo amakisarita kadakwada. O sige, Auntie. Ala na. Magyaman mo aklang mat iti kaanakan nyo. Kung ngagpaiso, Nana. Ay na, pangaasiyo. No nasaya at mutlaang ti panggapyaw, umay kayo no saan kayo ang nakainom. Saan akastaan, nabartak kayon sapayan. Ala, agawid kayo kitden. Agsubli kayon to, inton na usawan kayon.
Ay na, anak ko, sakbay nga agarem ka, baliwampay taaramid mo. Tatang. Liklikam ti arak, barkada ken sugal. Iti kasta, sakbay ang mga asawa ka, na iwaksimom dagita abisom. Tano kastam laeng, kaasin to ti pamilya abangunem no bilang laeng. Iso apang asim, liklikam mo dagiti bisom, no panggap mo ti mga asawa. Hindi tatang met. Pagsayaat am ti bagbagat. Amin na bisaw, kan saan na nasayat nga ugali, kat lapad laeng itinaranyag a masakbayam. Agayatakan ka, Clara. Manipod ididamo nakita ka. Nakaritnak iti panagayatkan ka. Pangasim ko nga. Di na kumaliklikan. Amok nga adu dagiti agdatdaton kan ka. Ang panagkunak. Ti panagayat ko kan ka, kat na'y dumduma. Rendon? Ay ayatan ka unay. Kat sapay la ko ma. Tadi nagtupayan, Clara. Naragsak mi nga awaten ka iti Lakbay Abroad TV. Iti ramot ti ili ag subli ti ragsak ken ayat ken panagyaman ken apo. Padpadaylen tayo dagiti istorya amang pabilig ken mangipay ti bendisyon. Pangasim. Di na kumamatliklikan, Clara. Amok nga doon dagiti agdatdaton kan ka. Ngayon panagkunak. Ti panagayat ko kan ka, tinay dumduma. Rendon? Ay ayatan ka unay. Kat sapay la ko ma, tadi nagtupayan. Amok nga doon dagiti na dandanon kan ka. Asa na nasaya na kababalin ko. Aklo na ka mamartekak. Aman nugalak. Agam nakasaganak ngagbalbaliw para kan ka. Nasayahat no kasta, Rendon? Oh, anya nga pare. Sinungbatan na kan ni Clara. Saan pa nga rod, pare? Ay, kunaklakit din no sinungbatan na kan. Saan pa Ang amok nga tanamnamakan ko na. Ngamin, di na kumapalubusan as sumarong kareji balay ni Nana Ising. Nawan mo pa naggusto na kanya. Ay na, pare. Amin a babae, maatrak itikas kan ka. Natar ka. Adda natalgad at trabaho. Sa bagay matgid niya, pare. Kat no idilig ka dagiti daduma, nga agar-aram kan kwa na, tambay lang aruden, naglaad dapay. Oh, Clara, anyat kaya kasawan day tapa nagsanay mo balasang ko. Auntie. Apay, ada ka di pa kariribukam. Kwa? Pampanunutak lang amin da Rendon kan Peter. Ha? Anyat kaya't mo asawan? Diyak mo. No asino ti pilyak kadakwada. Ngamin, agpadadamot anasingpat. Ay, no siyak. Awan parikot no asino kadakwada ti pilyam. No, asino tinatimtimbang. Di iso. Saan ka ba't mabalin adiktaran iti day taaba nagbalasang ko? Tila ang may balakad ko kan ka. Pilyam, no asino tikap-kap na ka. Oh, anya ngay manong. Adda ka din ti yamamom kanyak nga agbalin nga ipag ko? Sunes, ading. Sunes nga ibagbagamot. Inton kwan, busted kagayam. Saan? Mariknak nga da panagayat ni Clara kanyak. Iso na lang. Tadamot nga minda dya Peter ang mapansumarsarong kan kuan. Anya? Amok asaan akas ka ni Peter, tikayat ni Clara. Apay anak ko nam ti kasta, manong. Di mo salud-sudan natin ko. Basta siya, amok na kita. Nay, makadlawak Apay ay tatang.
kaslamanon nga aldaw saan ka nakita na bartag. Ay na, tatang. Di mo makita nga agbartak ni Manong. Gaputa agbalbaliw ka nun para iti balasang nga ararmon na. Anya? Oho? Kung kunamla day ta rin daw. Amaw katap-tap palam lang ti bagay masan nga uminom iti arak. Ni tatang. Anya mala Sapay la ko mga raw tagbalbaliw kameten. Nunapudno kamat lang iti dayjay akaanakan ni Iseng. Auntie, mariribu ka na. Apay anak ko namday tabalasang ko. Ibagam no anyaman day ta apakariribukam. Masiguradok a matulungan ka iti dayta. Mariribu ka nak ngamin amang pampanunot ka ni Rendon. Ha? Kadagiti amin nga agdat-daton kanyak. Ni Rendon ti pakariknak iti ayat. Angam, no apay nga ado dagiti tao amang ibagbaga, asaan anasaya ti ugali na. Ha? Ay, kuabalasang ko. No siyakla maysa, nasingpot-mot kat ni Rendon. Awan makunakkan kwa na. Isuna laeng, tamang nginom nga men. Auntie, Ang mamati akabaulan na dayjay ti agbalbaliw, para ken ka. sapay la kumatakas tangag paiso. Auntie Ising. Nay, adda ka matgayam dito, pare. Kunakman no sinarungkaram ni Clara ita. Ay, kwa? Kakaiso nang awan trabaho tayo ita. Nasakit kami ti ulok. Isojak na pan. Barang umimbag man numalim. Tama pa na ka talaga. Ay katwon Nasken amapan ka. Ipakita mo't seryoso ka kankwana. Ha? Nakunak day ta. Gaputat tunggal lumabasak ije tersena ni Nana Ising. Agsasabali aropa ti makitkitak. Anyat kahit mo sahon, pare? Ay na, pare. Ado ti agdat-daton ken ni Clara. Isuanas ken nga galibtak ka. Narigaten. Rendon, apay nga imay ka. Nag-text ka itay ako na mamaditirik nam. Uwen, nasakita talaga ti ulok. Nangrugi idirabi aging kaita. Angin, imayak lata, tapno sarungkaran ka. Anya? Imay nga mintigayam ko ni Piolo di balay. Nakunanang anda ka na nalabsan na itay alalaki dito tersena. Wen, ni Valday Jai. Val? Wen? Agdat-daton kadikan ka? Wen, agdat-daton kanyak ni Val. Ngam, sipod pa'y. Awan ayat amariknak para kankwana. Gaputa, may salang tinakariknak iti ayat. Clara? Kat, si Kadayta, Rendon. Agyaman na, Clara. Jack mailadawan ti kinaragsak ko ita marikrik-nak. Ikarik, saan kanto apulos ng agbabawi iti panangaklon mo kanyak? Nakasaganak ang mga ramid iti amin. Para kan ka. Agyamanak nukas na, Rendon. Kat sapay la kuma, tatakdram amin nga imbagam kanyak. Iti kasta, sa anak nga agbabawi ang nangaklon kan ka. Wen, namnamam dayta. Ita, aklunak iti mismo sangwanam. Apod no dagiti may dandanon kan ka manginumak. Ha? Agam nakasaganak nga balbaliw. Liklik akong tibisyo. Ipanaknag ko ka, tinapod no panagayat ko. Nukas ta nga road. Agpainom kan, pare. Anya? Nuar arigen. Kasla nangabak ka iti loto. Gapu iti panangaklon ni Clara kan ka. Agasam man. Ado ti agdat-daton kan wana. Adapay dayo. Magapu iti ili. Ngam, sikat ipinili na. Maria Clara, ako naman.
Pare, agpakanaklatan. Ah? Agluto tayo iji balay. Iti kasta, maawis kumit lang ni Clara nga umay. Nakaskas daaw manday ta, pare? Inkarek namin ka ni Clara, aliklik akong ti arak. Manipod dita, di ako naginom. Iso makanlangan ti pagsasangwan tayo. Oh, adto'y ti sukasap sa pulom itay, na. Nay, apayan na nakaw. Nagadumot ang dagitay lutluto yaw. Ha? Wan tatang. Aglutluto kami para iti pagsasangwan tayo. Anya? Agayan ayat nga minan damanong rendon kan manang Clara. Diyan nga'y kaanakan ni Nana Ising, tatang. Ha? Imbes ka nga arak, makan kanulatan, tatang. Anya? Nay, si kamit gayam ti masabat ko, Piolo Barok. Ay, wen, tata. Siya nga raw. Ay na, maikawa ka makakita kan kang agmay-may sa anabartag. Piolo. Mangsapul ka matan iti balasang armam. Tapno malikli ka matan ti arak. Kita man ni rin down. Manipod adan kaayan-ayat na namimpinsanay na nagbalbalay. Ay, kumangarod tata. Awan mati balasang amangit kanyak. Iso gasat kunsa tikunadang baak. Ay na, sasawamad, Piolo. Adda ka di mat mayat abalasang kan ka. No kastamlat ta amamartag. Nasabat ko itay ni Piolo na barbartag. Imbag man ta saan ka manin anak iinom kadakwada. Ha? Maikawak pa'y na makakitkita kan kwa nang agmay-may sa. Ngamin, numay papanla itiin inom, da kayo ti kanayon nga agkadkadwa. Nagbalbalew akong tatang. Kan, inkarek aja akong sublyan tayo ta abisyo. Amom ka di anak? Siyak, ti kaunaan anaragsakan gapu iti dayta. Kat sapay la kumatag kalay sa kayo matan kini Clara. Tap nagtultuloy dayta pa nagbalbaliw mo. Wen tatang, madanon to dayta. Hello? Hello Clara, naimbag nga oras mo. Ay, kastamot kan ka. Oh, kumusta? Nasayat mo ay bun kayan. Imawagat, taawisan ka kung marumorta ita. Namapalin Kaya't kung ipasyar ka. Ha? Saan na bali? Siyak ti makamoy ti amin. Ay, damagak pa'y ka ni Auntie Ising no saan arumar ita. Iti kasta, iso ti agbantay dito iti Teresena. Sige. Umawag ka nga rin ton madamdama. Noon niya ti kunana, ha? Wen, Rendon. Sige, bye. Nangag ko tinagsaritaan nyo kan ni Rendon iti cellphone itay. Awan mo't parikot na agpasyar kayo sang paminsan. Auntie? San abale, tawan pa panak ita. Sa anak ama pa nag-purchase. Iso ano rumor kayo kan ni Rendon, mapan ka balasang ko. Addakan iti husto nga edad. Iso nga amok nga amomon dagiti banag anasaya at kad saan. Auntie? Nala, agrubot kakit din. Siya akong ti makaamo dito i-store. Agyaman, Auntie. Ne, adda ka mo dito'y balay, manong. Nalabsak da manong Piolo ije balay da. Madama ti inom da. Kasta ka di? Wan, kung naklakit din adda ka ijay. Nakapulas ka mat. Di mo kunaan, amapan ka mainayon ijay. Kakaiso na lang arudan adi ka imin-inom. Saan? Diyak makiinom ka na, Piola. Mapan kami, Ili. Kadwak ni Clara. Ha? Nasaya at no kasta, manong. Sapay la kuma, tagtultulo yan amaliklikam ti panagin inom mo. Uwan ka di. Ala,
Mapan ka nga rudan, Manong. Amangan no agururayan ni Manang Clara. Apay, adito timayan ta, Rendon. Awan parikot. Siyak ti makaam mo. Ngam, pasig nga agkakangina ti menuda dito eh. Mabalin mat nga itilatan ka rin derya tinapananta. Sana bali, tasag paminsan man. Kaya may sa, tikaskan ka. Deserve mo timangan itikas to restaurant. Ha? Agyaman ak unay no kasta. Ay na, si kalang tinangawis kanyak amangan itikas to'y akla sa restaurant. Basta parakan ka. Ala, agtugaw kan ta, gurdera ko niti kananta. O nya, nabannog ka kadingag paspasyar, Clara? Saan? Kayat ko pa'y tagpaangin diti parke. Una, amangan mo't na aguro-uray ni Antim. Saan? Awan parikot kan kwa na. Kan may sa? Amo na asikati kadwak. Awan pagdanagan na. Makaisa maklay. Kaputasan akas dyan ni nanaising kanyak idi. Angam ita, agtalagan kanyak. Amo na ngamin ang nagbalbaliw kan. Iso akas jay. Isong ay tultuloy mo tikas na pa nagbalbaliw mo ah. Tikas na. Saan ang mapukaw ti pa nagtalagnakan ka? Paragan ka. Ikarik. Itultuloy ko ti pa nagbalbaliw ko. Isong aramidat ti amin. Clara. Anda ko kayat kong ibagakan ka. Sapay la ko tasan nakapahayan iti isingasing ko. Ha? Anya day ta nga ibagam, Rendon. Agkalay sata ko man. Rendon? Ambo ka maklaat ka. Agam noon yaman ti sungbat mo. Aklunag. Naragsak mi nga awateng ka itilakbay abroad TV, no agregat ka, laglagi ipem, ada ti bendisyon ken ayat ni Apo para ken ka, daytoy ti balay amang iparik na ti ayat ni Dios. Makaisa maklahing. Gaputasan na kas dyan ni nana ising kanyak idi. Agamita, agtalakan kanyak. Amo na ngamin ang nagbalbaliw kan. Iso akas jay. Iso nga itultuloy mo day ta pa nagbalbaliw mo ha. Itikas na? Saan ang mapukaw ti panagtalagnakan ka? Wen, para kan ka ti panagbalbaliw ko. Isong aramidak ti amin. Clara, ada ko makayat kong ibagakan ka. Sabay ta ko tadi nakpaayan iti isingasing ko. Anya day ta? Ibagam laang, Rendon. Kayat ko kumangagkalay satan. Rendon? Amo ka maklahat ka. Ang amno niya't isumbat mo. Aklunag. Ay ayatan ka unay, Rendon. Iso asa anak to nga agbabawi anang aklon kan ka. Iso nga ita, umanugutak no kunam nga agkalay satan. Agyaman ako unay, Clara. Agyaman ako. Anya, agkalay sa kayon kini Clara, anak ko? Uwan tatang. Ay nasayaat no kasta. Maragsakan nakpara kada kayo. Bareng isaw na talaga ti makapagbaliw ken ka. Tatang? Kahit kaano ti plano yo apa nagkalay sa? Sakbay ko mamalpas da ito'y atawan, tatang. Ay katwa na. Nuan yaman ti desisyon yo. Suportaran kayo, anak ko. Awan metkit di ti parikaut. Tamok nga danan anay nga urnong mau. Kasayaatan day tangaramidam. Mga sawa kan. Taisaw ti papanan ti birok mau. Saan kat aday taarak? Uwan tatang. Itapay laeng. Congrats, pare. Sikakit dimit. Ang magyaman naklata. Iso si ka, mangsapol ka ni ti armom abalasang. Iti kasta, maikat mo mo ti bisyom. Saan abalasang ti makaikat iti bisyok, pare? No talaga akayat ko ti agbalbaliw. Maramid ko lata.
Pare, mamatiak iti day nga imbagam. Ay, pare. Kaano nga iti plano yu panagkalay sa? Isu nga rudon ti asikasun mi kan ni Clara. Kasta? Ay katuna. Kamaudyanan na. Maksayanan dagiti baak dito lugar tayo. Anya? Si kakit di man. Umay kakit din. Apag isu mo na pangal daw. Bangantan di ti balay. Kabayatan ti panagis istoryata. Ay na, siyak ti ad-ada maragragsakan para kan ka, Manong. Ha? Kamaudyanan na, agkalay sa kayong matan kini Manang Clara. Wala din ko. Wala ngin alawas ti Orion. Agkalay sa kamin. Nakaragragsakak. Tamaad da anak to, itinapintas ka na singpat nga ipag. Sika talaga. Una, rumbang laang anapintas ti asawa, Manong. Tapno na aganak kayon to, napintas tumat. Ala, bayamon. Agsagana tayo kit din. Tao madanin ti panagkalay sa amin. Oh, Clara, balasang ko. Anya ti plano yu ita? Ijay ka di ayan da rin dun ti pagyanan yu? Wano, dito'y kay latan. Nagsaritaan mi kan ni Rendon, nga ijay kami latan balay da nga agnaed, auntie. Ngam di kay madanagan. Umayak lata tumulong kada kayong aglako dito'y Teresena. Ha? Ay na, ita tanaki asawa kan. Di mun panunutan ti marami dito'y Teresena balasang ko. Ti panunutam kat ti para kada kayo kan ni Rendon. Ngam, auntie. Awan ti pagdanagam kanyak. No, adanton mabiro ka kakadwak dito'y. Di isunton ti baunak. Agyaman akunay no kasta, auntie. Awan anyaman na balasang ko. Dito'y kalatan balay, bakit? Uray saan ka pa ilang ama pa ni Teresena ni Auntie Ising? Lakay. Madikan ka ti mabambanog. Nang runa kat masikog ka. Sige, no kasta ti kunam. Ang nakababain mo't kadatatang. No dituyak latan balay nga inaldaw. Awan ti rumba nga pagbainam kadakwada. Kad may isa, maawatan damat ti sitwasyon mo. Iso dito'y kalang. Sige. Ala, inakon bakit? Ang mga numaladawak iti trabaho. Agan-anad ka nga, Rod. Pasensya kan, Beverly. No, hindi ko masakbay apin manaw ka. Ket imbagam asublyanak. Sana kumanang asawa iti sa balay. Rendon, amumot no kasano ti panagayat ko kan ka. Manipod adata iti kolehiyo. Si kalaang ti inayat ko iti kastaunay. Anya? Kastaunay aliday ko. Idinamok ang asawa kamot kaya man. Pangaasim, amok nga dapay lang panagayat mo kanyak. Ngamin, no awan, saan ka kumangay manugot anak isinarak kanyak ita dito'y hotel? Jackie limak na ita. Adan asawak. Maadan kamin iti anak. Puno nagkalaysa kayo. Ngam papel laang dayta. Ti panagayat mo kanyak, ti saan amabalin abaliwan. Pangaasim Rendon, aramidam kumamot ti amin para kanyak. Oh, rabiin man ang Clara. Ngam adda ka pa'y laang dito'y salas nga agbuy-buya iti TV. Wen ading ko. Rabiin, ang awan pa'y mat ni manong mo. Diyak pa'y makontak ti cellphone na. Anya? Napanan na ngay ngatan? Sigud mo't ang masapsapat ay jay nga agawid. Diyak makaturog amang pampanunot kan kuana. Iso nga'y mayak dito'y salas. Ala, ingkan maturog manang. No sumangpat ni manong ko, kasaritak to. Di na kunaan, anapan manen nakiinom. Nay, apay nga itakala ang rin down.
Nagpatpat na gayon ururay na kati asawam. Pasensya kayong tatang. Adang amin napanan mi. Kadwak ti manager mi ti kumpanya. Narapyan kami. Iso nakiturog ako ni Balayda. Kasta, kahit apay nga raw ako na ni Clara di na makontak ti silpon mo. No kas jemot akat ipakaam mo mi ti asawam. Tapno sana madandanagan. Pasensya kayong tatang. Mala, yung kakitaan ti asawa mi jay sa ledyaw. Sigurado na puyat day jay anang ururay kan ka. Nasayata si Mang Patkan. Sa dino tinagturugam iti rabi eh. Pasensya kan bakit. Adang amin emergency na panan mi. Kadwak ti manager mi ti kumpanya. Diya ko nakaawag kan ka, talobat ti cellphone ko. Kasta ka di. Ala, agi na nakangarudan. Amok anabannog ka. Agpelas ka, sakbay amaturog ka. Sige, tainak mo ten agluto iti pamigat. Ringan ka no makaluto ak. Sige. Agyaman ak unay. Bakit? Nakaturugan ka asawak. Inikat na ti kawas na. Anya ti aday ti tanggad na. Tsak lakit di agbidot. Kiss mark. To'y kawas na. Sabali ti payod na. Sigud matasana kastoy ti angot ti kawas na. Diyos ko. Sapay lakom. Tasaan apod no ti atap ko. Ay, sus ka, pare. Pangasim. Agpanunot ka kumaan na imbag. Sakbay nga aramidem ti may sa abanag. Pare, panunutom kumati asawam. Nor arigan, panubok laang itibiyag yung agasawa dayjay a Beverly. Kat adakan ka no tutupam. Arason, tapno madadaal ti pamilyam. Mariribo ka na, pare. Ay na, pare. Di mo urayan ang maamuan ni Clara day tangar aramidam. Maasi ka kumamat kan kuana. Nang runa, tamasikog. Pare, narigat para itikas kan kuana ti ma-stress. Intaman kit di uminom iji abagatan, pare. Iji tersen na ni Nana Miling. Sana bale, tayo talang tayo. Pag-is-istoryahan ta. Rendon, apay akasta ka matan. Idi na minsan, nabartak ang nag-awit ka. Sa ita, nabartak ka manan. Pasensya ka na. Dalang amin, dagala parehot ko. Iso nagbardaga. Anya ka di ti parikot mo. Ibagam kanyak, tapnag tinulong ta. Banag ko nang yatakad, matulungan na. Sikati parikot ko. Anya? Siyak, ti parikot mo? Sika. Mabalin lang ay subliti na palabas. Inaramit ko na. Anya ti kayat mo asawan, Rendon? Saan ka siguro ka niya? Tapno di mo maawatan dekat ko asawan. Anya? Banaman nakman dito eh. Amang ano niya pa iti, maramit ko kan ka. Inga dyan! Auntie, jakang mo no anya ti parikot ni Rendon. Nay, apay ngay akastamot ng ter aramidan na. Ibaga na kung maano anya ti parikot tapno mapagsaritaan nyo. Kuma, hanggang saan mat? Jakam mo no malagip na pa'y dagit imbagbaga na kanyak idirabi.
Gaputan na bartakmat idi na ibaga na dagijay. Siyak ka no, ti parikot na. Iso ang mariribo ka na kamang pampanunot no anya ti makagapo. Kat, amo ka din ilando day tangar aramidan ti anak na. Diyak amuanti. Naira na nga naturog ni tatang ije bangkag idirabi. Gaputa bantayan na kano ti sibog dagiti mulan ha. Ala, di ka madanagan balasang ko. Kasaritak ni Lando, maipapan ka ni Rendon. Saanin, anti? Paliwak pa'y laang. Amangan nga min no ibagana, abasit labanag, kat masapul pa'y lang nga ibagak kada kayo. Anya kamatan, Manong. Awan pa'y makatawan, manipon nagkalay sa kayo kini Manang Clara. Ngam ita, kastamot tan ti aramidam? Nangag ko dagiti imbagbagam kini Manang Clara idirabi. Uri asinong mat ababae. Masaktan iti kasjay nga imbagam. Anya nga min ayati parikot mo kan kuana. Tana ibagam nga iso ti problemam. Ita nga awan ni Manang Clara. Di mo pa'y damagan no sa dino tinapanan na. Napanan na ya? Nagtalawan. Naumakan ka, Manong. Ay na. Pangaasim ko ma. Tapanunutam mat amasikog ni Manang Clara. Di mo kunaan. Asinubliam man ang ti uminom. Sana din ko. Adala ngamin pampanunutak. Iso na ginuma kidirabi. Anya? Kat, idi iminom ka. Nalipatam nga rod no anya ti pampanunutam. Sus! Agbalin kan nga ama. Agpanunot ka kumamatan. Ay na, nasaya at tayo may kamutlaang dito'y tersenak, abalayan Lando. Way, nabalayan. Mawawak nga may na nagapoy di bangkag. Kasta unay nga minabara ti panawon ni ita. Ala, ibagam nga rudan no anya tigatangam nga inumam. Sakbay nga ibagak ti panggap kumot nga ibagakan ka. Nay, makapadanag ka mo tabalayan. No anya launay day taya nga ibagam. Ay na, di anak mo, ni Rendon. Nabartek ang nagawid iti rabi. Imbaga na ka no, aparikot na ti kanakak. Diyak mo, no anya ti problema na kan ni Clara. Imay itay bigat dito di kanakak. Agsangsangit, gapo iti aramidon ni Rendon. Aniya? Pangaasim abalayan, bagbagaam kuma di anak mo. Idisakbay da nagasawa, liniklikan na mo ti panagin inom na. Ngamno apay asinublian namanan. Awanak lang iti balay iti may sa arabi nga madagaya man tinapasama kajak magustuhan. Mala, bayam abalayan iseng. Siyak ti makamo iti anak kao. Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, sanlaing atimek ti ili, nudiket pakakita anti, ayat ken bendisyon ni Apo Dios kada tayo amin, ditoy agtultuloy ti pannakikadua ken panagyaman. Pangaasim abalayan, bagbagaam kumamot ti anak mo. Idisakbay da nagasawa, liniklikan na mo ti panagin inom na. Ngamno apay asubsubyan namanan. Awanak lang iti balay iti may sarabi nga madagaya man napasama kajak magustuhan. Ala, bayam abalayan iseng. Siyak ti makamo iti anak kao. Agyaman nak abalayan. Awanak nga minidirabi iti balay kahit. Iso nga inrana naman iti iminaw. Ala, da kayong tunti agsarita, abalayan. Nasaya at mat, tanadanon ka dito'y balay si Carindon. Tatang? Apay, anya ka din ti mapaspasamak ken ka? Anya ay ti parikot mo iti asawam? Naamiris ko, adyak gayam ay ayatan ni Clara. Anya? Lukaw! Anay ko. Awanan ka iti bain na lalaki.
Kaya't mo sakit di apa subsuban ka tapno agnakam ka, Amom ka di day tangay bagbagam. Tatang. Nuan yaman ti parikot mo iti asawam, pagsaritaan nyo iti nasayat day ta. Abay, basit lang nga problema. Ibaga mo na saan mo gayam nga ayatan? Ha? Abay, ay ayam ayat ti panagasawa. Tano na umakan kat mabalin mo nga isublay. Di ka agararami di tijak magustuhan. Pakaibabay naklang nga amam day tangar aramidam. Nang ro nakadagiti na kay kamangam. Isungag panunot ka na imbag rin down. Pagbabawiyam iti udi na day tangar aramidam. Anyat kaya't asawan tinanggag ko nga imbagam kanit tatang itay. Rendon. Ana amiris mo asaan naggayam nga ay ayatan? Pakawanan ako, ma. Gapo ka di. Taday jay lata a Beverly ti ay ayatam aging gaida. Anya. Sumungbat ka. Di ka madanagan. Anya man ti sungbat mo. Anya man ti pangadang mo. Aklunak. Pakawanan, nak. Diyak kabalan ang lipatan ni Beverly. Maawatam ko, ma. Asipod pa'y. Kat agam amo kamin. Nagayan ayat kami. Kumparakan ka anabiit lang anagam amuta. Anya? Di ka mandanagan. Suportarak ti anak ta. Ngam na ti panagayat ko kan ka. Diyak may kari. Amay subli pa iti sigod. Renton. Apay, anaaramid mo kanyak ti kastoy, Renton. No amok la kumakastoy gayam ti aramidam. Diyak la kuman imanugot ang nakikalay sa kan ka. Clara. Nagkalay sa ta. Nagsinapatata iti sangwanan dagiti naganag ta. Dagiti kakabagyan ta. Kan kang runaan iti Diyos. Ngam ita. Kastoy gayam. Pudno ang nagsin na patata. Ay, para kanya. Sa patalang day jay. Awanan ka itibain. Kalpasan ti amin. Ibagam ti kasta. Asa patalaang tinaramid ta. Pudumet. Sa patalang. Promises are made to be broken. No addaman ti pagbabawyak iti biyag ko. Iso ti panang ikalaysakan ka. Nagsapatak iti tao. Agam saan kumot gayam nga ay ayaten ti babae nga ang kalaysak. Pangasim ko, ma. Ang panunot ka na imbag. Di mo kumantutupan day di a babae. Likli ka munti sulisog. Iti ka ano man. Saan asulisog ni Beverly? No adaman ti sulisog. Ket si kadayta. Anya! Auntie, diyak amunan niya ti aramidak. Ay. Sa anak mata nagpangadwa nakikalay sa kankuana. Impay ko amin a panagayat kan pamatag ko. Gamapay akas to'y tiraramidan na kanya kita. Ala, di kaunay ang panunot balasam ko. Saan anasaya at daytay ti panagsikong mo? Imbes ko maamariknak ti adada panagayat na. Ita masikugak. Gamsaan met. Ala, di mo liwayan ti ang kararag. Ikararag mo asapay lakuma. Tamakaamiris di Rendon. Asaan anasaya at nagita nga aramidan na kan ka. Uwan, auntie. Dahita ti aramidag.
Awan matpanggap ko nga gibalas. Ngamin, uray kas di aramidan ni Rendon. Mangnamnamak nagbaliw tulat. Dayta ti kasayaatan balasam ko. No adda parikot iti unag ti balay. Sulbaran nyo aging kakabailan nyo. Saan kat atay agaramid kayo pay iti maysa apariko. Ay, agyaman naktay may kamutlaang dito'y dagus ko Rendon. Manungal daw nga inururay ka. Kasta ka di? Wen, amo mata ka na yun ak amailiw kan ka. Saan ka di? Di ka madanagan. Manipon dita. Kukuha mo namin nga oras ko. Kalpasan ti trabaho. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Pimanawan ni Clara ijibalay. Nagsublin iti ayan ti Antina. Kasta ka di? Kasanon to ti panagpas ngay na. Agpas ngay lata. Tilang kanyak kat ipaay ko tigatad ang kasapulan da iti agbalin nga anak mi. Good job, Rendon. Iso sa anak ang nagbidot, anangayat kan ka. Apay na ito nagpintas sa bag, Beverly. Ken, adapay ka sa kabarbaro. Ingapok na itay di Hong Kong. Hmm. Itad mo to ka ni Levi nga ading mo. Amo ka magustuhan na dayta. Ha? Kat dayta kawas. Itad mo ka ni Uncle Lando. Sigurado ang magustuhan na mo't dayta. Agayaman ako na ya. Sige, itad ko kadakwada ito nagawid ak. Apay, di ka kadipay agawid ita? Saan? Dito yak pa lang. Agawid ak tulad tanong kayat ko. Sige, awan parikot iti dayta, Rendon. At iti bagparakan ka, Levi hading ko. Amo ka magustuhan dayto eh. Ha? Original dayta. Naggapo iji Hong Kong. Inted ni Beverly parakan ka. Adamat parakan ni Tatang. Pasensyakan, Manong. Ngam sa anak nga interesado iti dayta. Adamat trabahok. No kasapulak ti kasta abag. Kabaelak met ti gumatang. Isublim dayta kan kwa na. Wanuyag mo. Tasyak ti mangisuble. Ha? Apay, Manong. Talaga ka di akas tamlatan? Panunutom kumamot ni Manang Clara, ah? Panunutom, Manong. Addaak akabsat mo a babae. No bilang tasyak ti adda iti sitwasyon ni Manang Clara, di ka di makapungtot iti asawak akas ken ka ti aramid na no bilang laeng? Anya? No kastamot laang gayam apasakitam laeng ni Manang Clara, saan kay latakuman ang nagkalaysa? Kaasi laeng ti agbalin nga anak yo. Kitaem, manulaangan abulan. Ipasngainan ti agbalin nga anak yo. Ngam di mo pa'y masarungkaran? Anya kamutan? Nay, si kamot gayam Rendon. Umunag ka. Ako, sana na. Mabitak lang. Ha? Imayak, taumay ko lang. Ito na ito 10,000 na kwarta ni Clara. Imbag lang ada aramatan na. Into na may alawas, mangyagak tumanan. Igatang na itikawas ni Baby. Ha? Ni Clara? Ada ka di taunag? Kwa. Awan ni Clara. Napan nagpa-check up. Itay pa'y mutkit di anapan na. No kayat mo, oraya mon. Tapno si kaamis mo ti mangyawat iti daytaken kwa na. Ako, saanin? Ada pa'y ngamin pag nakita. Ibatik langan, tayo junton kan kwa na. Sige. Agyaman na. Imay ni Rendon, auntie. Wen balasang ko. Adda inyag na akwarta para ken ka. Kasta ka di. Adtoy. 10,000 dayta. Imbagla ka no nga adda aramatem. Ken kunana nga agsubli ka no inton umay alawas.
Umay mangyag iti kwarta nga igatang mo iti kawas ni baby. Anyaman tin ni Rendon. Dinak man la inuray. No may papan iti kwarta, adamot urnong ko. Kanadapay di kwartaan na urnong iti nagkalay sa kami. Umdat siguro nga ramatak iti panagpas ngay ko. Ti panangayuan na kas asawa kan ama ti kasapulak ita. Ala, huston balasang ko. Di ka unay agpampanunot ako, nak. Duwalangan abulan ti urayan. Ipas ngay kuntun ti anak mi. Ngam aging gaita. Talaga adyak marik na ti panangilala na. Diyak amunan niya ti panunutek. Anti ising. Sigurado ka kadi saan kayo ang nagkita ka ni Clara, honey? Mamati ka kumaiti ibagbaga. Amok ngamin a Wednesday ita. Ken, ita ti aldaw at check up na ija clinic. Inranak mo tinapan iti tersena ni Antina. Very good. Amo mo tadya kaya't ngagkit-kita kayo. Amangan ngamin no makitam tilangana, kat maasyan kapay kankwana. Saan to mapasamak na itahani? Sika lang tayo ayata. Apay na ito'y kawasan nakawara dito yung sofa. Ha? Aguri ka man. Kasla kawas ti lalaki. Kwa, honey. Kawas ni Lander daytoy. Jagayam ko abakla. Imay ngamin si Marungkar itay. Naglingat, iso ang nagpalas. Imbati na matlatan dita tinagsukatan na. Anya? Ala, oh my God. Mapantan ni Jessilette. Aginanakan. Amok, anabanog ka. Oh, si kamot gayam ti masabat ko, Clara. Wen, siyak nga rod. Ay na. Nagadumot tanday taimat mo. Naggapo maya. Naggapo aki jay ili. Napanak gimatang kadagiti masapsapul ko. Kasta. Ala. Iyag mo dagiti taimat mo. Siya kung ti mangawit. Itulod kan di tersena ni Nana Ising. Ay na. Agyaman ak unay. Agpay tulod ako may ti tricycle. Nga mabutengak ngamin. Sapay nagpapartak da nga agpataray. Uray ammo da amasikog ti pasaheros da. Ha? Ay, unay matan ni Rendon. Di matlamaas yan iti asawanan. Piolo, ada ka di ibagbagam? Ha? Ay, kwa, awan. Ala, mapantan. Tani, nagbara ti panawan. Pare, itamampay ang nalagip mo mananti uminom. Agas latiban mo pare. Si kagid di mat. Amangan no agungat ni tatalandukan ka. No mabartek ka manan nga agawid. Sana kang agawid ije pare. Ha? Mapanak inton madamdama ije ayan de Beverly. Ije ka maturag. Anya? Pare. Talaga ka di? Nga awan namnama subliam ni Clara? Kanti agbaling anak yo? Ha? Pare, nasabat ko ni Clara idi na minsan. Ay na, siyak lamang kita. Maasyanak man kan ko ana, pare. No siyak lamay sa, nasaysaya at no subliam ni Clara. Awan tinasaya at nga ipaay dayjay a Beverly kan ka. Nuar arigan, kaslain sukat mo ti dolyar iti piso. Sapay ko ma, tamaawatam ti kayat ko asawan. Kinapot na na. Parikot ko ni Beverly ita. Mariribu ka na, nganya ti aramidag. Anya ti kayat mo asawan? No dya kagbidot. Ada sa bali alalaki ni Beverly. Namin anong aminan adaras an adanunak nga adda kawas ti lalaki iji dagos na. Angam kanayon na nga erason. At igayim na bakla. Ngem mariknak asaan apod na dagiti ibagbagana. Anya?
Balik na ka, wala ba ka? Isa lang kung sabay lang timotor. Magigam na usawa na. Tapang matanti pagturungan timotor ko! Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, iti tunggal sarsarita ken ayat agbirok tayo iti talna ken pagnamnama nga ipapaay ni Apo Dios umay ka agipateg tayo ti panagbiag anapno iti ragsak ken panagyaman. Kaslang marig na ka mo. Isa din kung sabay na ti motor. Naging gama o sa manak. Tapang matanti turungan ti motor. Tatang, bumahon kayo. Nay, apay ka di anak ka. At daing maawag kanyak itay laeng. Nadisgrasya ka no ni Manong Rendon. Anya? Ala, agpulas kayon tatang. Awagak ni Insan Peter. Barang nakariing pay laeng. Isuti mangitulod ka data iti ospital. Atay ko, nagsakit ti saka. May kuti, nagutot. Ay, ano sa manak ka? Talaga na sakit. Na-fracture, titulang, ti makanawa na sakam. Anya, Gapo day tay, ti panakatnag mo iti tepang. anya. Ala, urayan tayo biit, doktor. Dalusan na, dagiti sugat mo. Nagsakit na talaga ti saka. Anay ko, jak may kuti. Anya ngay nga rod. Kat ano sama? Nagkunangamin kan ka, nga agmaneho ka iti motor anabartak ka. Di ka pa lang kami naturog ijay balay damanong piolo. Pasensya ka natin ko. Duwa nga aldaw mo dito yung hospital. Nga maging ka ita. Awan mat ni Beverly ako na mga umay mang bantay kan ka. Nupudnomot laang. Amangan kit di mat no busy iti sa bali. Isu adi na masangot ti umay dito yung hospital. Ay na Rendon, awan lang arod maitultulong mo kanyakon. Nagaramid ka pa lang iti pagparikutan. Iti kasta langam, panagkunam, kayat ka pa lang. Saanan? Anya? No ti ammom kat imayak tapno bantayan ka. Nagbidot ka. Imayak tapno ipakaamukan ka. Nga awantan. Beverly. Kanayon apagatapan na kada sa bali a lalaki. Saan ka di? Pues, pudno dayta. Sipud pa'y, ada relasyon mi ka ni Michael. Ay ayatan mi titunggal maysa. At least, maipaay na amin nakasapulak. Kan pagragsakak. Anya? Saan akaskan ka? Amok nga agnanayon kan apilay. Iso nga aglin ni patan, Rendon. Apay nga italaang na umay mo ibaga kanyak, Piolo. Kwa, madanagan na ngamin. Amangan no maklaat ka. No kasta, adda ti asawak iti ospital. Asino nga timang bambantay kan kwa na. Kumusta nga tan ti asawak? Uwan, aday di ospital. Kat panagkunak, medyo mabayag pa di ospital. Ada ni Levi, kan tatalando akadwa na ijay. Apay adi man laim pa kaamon ni Levi kanyak. Di na kaya't amadanagan ka. Iso adi na imbagakan ka. Kasano day to yan? Sapay saan amabalin asumrak ti masikog iti ospital. Ang mapanaklat na. Mangituludak iti prutas akanan na. Oray sa anak ang makaunag. Basta masirip ko lang ti asawak. Clara, amangan no di mo kabaalan. No makitam ni Rendon, iti kasya kasasaad na. Di ka madanagan. Kabalak. O sige, agsagana ak. Tamapanak ijay ili. Agan-anad ka kumabalasang ko. Wen auntie, di kay madanagan. Kabalak. Madanagan ak namin. May salaangan abulan.
Agpas nga ikan. Numabalin, liklikam ko mati aglugan-lugan iti tricycle. Sana bali, auntie. Kasaritak to ti tricycle driver. Adi na unay partakan ti agpataray. Ay, ingka nga rudan. Agan-anad ka. Sumurutak kumamat. Ngam adang amin delivery ita. Sige, auntie. Di kay madanagan. Kabailat. Ala, inumam day to'y agas mo, Manong. Before meal day to'y. Isu nga inumam pa'y, sakbay apakanon ka. Ala, iyag mo nga rodan. Mabiit lang. Ada nag-text iti cellphone ko. Ha? Ni Manang Clara. Ada ka no ijerwar. Anya? Ala, inumam day to'y. Tayo nakitaan ni Manang Clara. Ay na, pasensya kan Manang. Jakon imbagakan ka tinapasama kini Manong ko. Gaputa jak kayat nga agdanag ka. My God. Kumusta ti asawak? Okay ka di laang? Saan ka di anakaro ti sugat na? Picturam to man tay pakitam kanyak. Jakmot ngamin makontak ti cellphone na. Agraman ti messenger na. Gapot ta im-block na. Ha? Kwa. Okay lang ni Manong. Di ka madanagan. Siyak pa'y lang ti makaamukon ko na. Jak bye-bye anti kabsat ko. Agyaman akno kasta, Levi. No sa anak ko maamasikog. Siya kun ti mga sikasukan ko na. Awan anyaman na, Manang. Isu na laang, tasigun iti doktor. Mabayag pa, isakbay ang makarwar ni Manong dito'y hospital. Kaya't mo asawan. Aging ga iti panagpasngay ko. Saan pa'y ang makarwar ti asawak? Jak may sigurado, Manang. Ngamsapay la kuma, taagimbag adagos. Tapno saan nga abutan iti manualawas dito'y hospital. Oh, adtoy, nangyag ni Manang Clara iti prutas akanam, Manong. Naimbag pa'y ni Manang Clara. Uray kasano ti saam nga impaay mo kankwana. At dalat ta, anak kasagana at tumulong kan ka. Ading ko. Amom, masyanak unay kini Manang Clara. Gapu iti nararamid mo. Ita, adda ka dito hospital. Umadanin ti panagpas ngay na. Ngamawan maaramidam takastoy ti sitwasyon mo. Panagkunak, saan lata nagbaliw ti panagayat na kan ka? Saan aga po tamadaan kayo iti anak? No di kat, napudno ti panagayat na kan ka. Isu asaan pa'y anala daw ti amin, Manong Rendon. Amirisum kumalag iti bidot mo. Panagkunak, saan anarigat para kini Manang Clara apakawanan na ka? Levi. Pangaasim, agkid daw kakunkwana iti pamakawan para iti agbalin nga anak yo. O anya, kumusta ti panang sarungkar mo ka ni Rendon, balasang ko? Isigon ka ni Levi. Nasayaat mo ti kasasaad na. Angam, sa anak-anak kastrik iti ospital. Ay, medyo mabayag pa'y kano, sakbay ang makarwar. Ay, kasta aya. Ay, anya ngay nga road. Di mo la taliwayan at agkararag anak ko. Wen, auntie, kasta talaga ti araramidak. Nalagi na nakangarudan. Di ka unay agpampanunot, Wan. Wen, auntie, kat agyaman ak unay, iti kanayon apanangan andi ngayo kanyak. Anyang ay balasang ko. Kumusta ti Riknam ita? Auntie, masansanan ti panagsakit ti tiyan ko. Ay, mabit laang nga rod. Awagak ni kasinsin mo, Aloyd. Mapantayo laang nga iti ospital. Sige man, auntie. Kat agyaman ako unay. Tatang,
Apay nga awan ni Levi. Nagawid ka di. Ha? Nay, sana nagawid nga ading mo. Inyag damot lang ni Clara idirabi iti ospital. Iso, tinapan kinita ni ading mo. Anya? Adda kay adwa dito ospital nga agasawa. Nga may jayla ang delivery room tayan ni Clara. Kasta ka di, tatang. Kumusta nga tante aginak? Nagpaimbag ka, tapno makita mida. Tatang? Kapag nagsangit ka? Asidig lang ni Clara. Ngamjak may masarong karan. Anya nga tante ka sasahaday ti anak ni. Isu nga rod ako nagpaimbag ka. Idi kasta. Maaywanam, dagiti aginam. Ay na, nagwapo mo tanday to'y apo ko. Uwan nga rod, auntie. Ay, sigurado ang maragsakan ni Rendon no makita na karuprupan na tiputot na. Ay, no mabalin la ko mga ipasyar tayo ni baby, ijay ayan ni Rendon, ipantayo ko ma. Kumanga rod, auntie. Ngam saan mat amabalin. Pinicture ko mat kit di. Isulaang ti ipakitak madamdama. Ay, uwan anya ti amu tayo. Ang mga nukala at nga agimbag, no makita na, tiputot na. Oh, adto'y manong Rendon. Gitaam dahi ito iladawan tiputot mo. Iso dahi tante anak ko. Uwan, gitaam man. Naglungpo nga ubing. Sikati karuprupa na. Anya timpanagan ni Clara. Rendon Junior, tinagan na, manong. Anya? Kat kumustan dagiti aginak, ating ko. Nasaya at lata. Imbaglaangan, tada ni Nana Ising nga mangbambantay kadakwada. Normal ka diti panagpas nga ni Clara? Saan anormal, manong? Cesarian, gaputan na lukmag unay jay ubing. Ating ko, numapan ka man ni Jay. Ibagang nga orayan dati iruruar ko. O anya, nakasagaan na kayo ka din, Clara, Leve. Uwan na. Wan, auntie, nakasagana kami. Mapan kami matan. Sigurado ang maragsakan ni Rendon. Tamapan mo'n ipasyar ni baby, ti ayan na. Sapay la ko mga rod takasta, auntie. Sigurado dayta. Ala, ing kayo nga rodon. Levi, ano sampay la abagkatan ni baby, wan? Saan pa'y amabalin ni manang mo a Clara? Uwan, auntie. Awan parikot iti dayta. Siya kun ti makaam mo. Kahit, kumustan tirik naman akaw. Nasayatan, tatang. Mayadang kumutan ti may sasakak. Nasayat no kasta. At iti kawas mo. Agpalas ka. Tada sumangpat abisita tayo inton madamdama. Sino? Basta agpalas ka. Mamwam tao no asino ti bagbagak abisita. At dadan. Da Clara, tatang? Wayne, may da ka kano sa rungkaran. Naimbag nga oras mo, lakay. Kat, kumustan tirik nam? Ala, agsarsarita kayo pay. Tamang isaga na kami kinilebi iti pagsasangwan tayaw. Kastoy. Clara, mabalin ka diya sa klotag ti anak ta. Wan, apay kiti na saan? Sige. Saklutan mi baby Rendon Junior. Nag-cute matan ti anak ta. Wan, cute mat dagiti dadakkel na. Di cute mat ti anak ta. Jak may ladawan ti ragsak ko. Itatanak-itak ti anak ta. Agyaman aknukas ta. Clara, ada kayat ko akit dawan kan ka. Ket sapay la ko ma, tadi nagpahayan. Ha? Amo ka nagkurang akad na kayo iti anak ta. Nagbasulak. Amo ka sana kas ka rin na apakawanan nak. Ikanak ko may ti maysa.
Uwan na mga di akong daway. Rendon. Nagbabawiyak aminan nga inararamid ko. Kadita, kaya't kung ay panagkada kayo, di pa nagbalbaliw ko. Naragsak mi nga awateng ka iti Lakbay Abroad TV, sanlaing atimek ti ili, nudiket pakakitaan ti, ayat ken bendisyon ni Apo Dios kadatayo amin, ditoy agtultuloy ti pannakikadua ken panagyaman. At ako makayat wakit tawan kan ka. Ket sapel ako tadi nakpaayan. Ha? Amo ka nagkurang ka na kayo iti anak ta. Nagbasulak. Ken amo asaan akas karina para kan ka apakawanan nak. Angin ikanak kumapay ti maysa wano maudi agon daway. Rendon. Nagbabawi akong ti amin ngayon nararamid ko. Kaya't kung ipanaknak kada kayo dayta, apa nagbalbaliw ko. Impagarup ko. No agnanayo na namapukaw ka, itibiyag mi. Ngam da ito'y siguro ti sungbat dagiti karkararag ko. At sapay la ko tama ka amiris kan. Rendon. Diyak mo noon niya tibagak itakan ka. Saan kang apurayan na mangibaga? Noon niya man ti pangadang mo. No ibagam nga awanan ti panagayat mo kanyak. Maawatan ka. Ken aklo na kasi pupuso. Gaputam mo matabasol ko ti amin. No apay akas ti tinagbanagan ti ayan ayat ta. No ti Diyos, kat mamakawan. Siyak tulakit di at tao laang ti saan. Clara. Iti maikadwa kong daway. Aklunan ka, Rendon. Sana ka po iti anak ta. No di kat kayat kung ay panagnakan ka. Kan iti amin a tao. Nga urayan niya tinagkurangam, kan nagbasulam. Takderaklat ta dagiti sa patata, idi nagkalaysata. Agyamanak, ikarik nga ramidak ti amin. Ipariknak ka na kayo ti panagbalbaliw ko. Ay na, kasta nagaro ti nagsaritaan nyo Manang Clara. Manong. Saan mat, ading ko? Si kakit di mat. Oh, anya. Naisagana yung kadin kanitatang timaka na pagsasangwan tayo? Uwan Manong, naisaga namin. Isu nga umay kayon. Agyaman na kadin ko ha. Ala, mapantayo niya yung kusina, Clara. Mangantay kit din. O sige, yag mo nga roda ni baby. Tasya kung timangubakan ko ana. Tapno makapagnaka ana imbag. Ay na, pangaasim kumanak ko. Pangaasim, tatakderamon ti ingkarim iti asawam. Tatang. Man ti asawa akas kini Clara. No sa bali lang nga asawa dayta. Pagan anuda ka pa ilang asubyan iti kasta nga inararamid mo. Ngem sa bali ni Clara. Gaputan na singpait, man nakaawat kan napakumbaba. Pagbababoyak na iti nararamid ko iti kalabas, tatang. Diyak pagarupan. Gauray awan sirsirbik nga asawa ka na Ket naklundaklat na iti aginak. Saan pa'y anala daw ti amin anak kao? Isong ay bagbagakan ka ang agpaimbag ka iti hostaw. Iti kasta, masulnitam tinagkurangam iti pamilyam. Uwan, tatang. Aramidak ti amin para kadakwada. Ada pa'y matbasit ng urunong ko. Anya nga tanong agpaaramid talaangan iti oray basit pa'y laabalay tayo. Ha? Kaya't kung amin alumasin tayo kuma. Iti kasta, ada kabukbukudan tayo abalay. Oray basit.
tinapatay kat ada pagrugyan tayo. Itaman pa yakas ta tinapanunot mo. Uwan nga, Rod. No, hindi pa ila kumakalkalpas te kalay sa ta. Amang ano, daksalan ti balay tayo ita. Ha? Nadyak ko managar-arami di ti may kaniwas. Hindi pa ila kumangad pundar tayo. Ay, saan aday ta ti kayat ko asawen, ha? Ti ko nag, pagyamanak, tanapanunot mo day ta abanag. Kat, anya nga ron ti plano yu ita, balasang ko. Auntie Ising, plano mi iti asawak nga agpatakder kami iti uray, basit lang abalay iti asidag datatang. Ha? Iti kasta, adamot ka bukbukudan mi. Ngem, kalpasan pa'y siguro ti mano abulan. Apag isuntong agimbag ti sakan ni Rendon. Nasaya at day ta plano yu balasang ko. Maragsakan akunay para kada kayo. Agyaman akunay, auntie. Awan anyaman na. Anyaman ti plano yung agasawa. Adda aklat ta nakasuporta kada kayo. Uday ta ti plano yo, ay kat nasaya at rin down. Uwan, tatang. Parugyak, apa man na maimbaganak iti usto. No saklamay sa... Uray saan kayo kumana lumasin iti pagyanan? Tawan mo't latikan kadwami kiniading mo alebi dito'y balay. Ang nasaya at mait. Tapno mo yaw ti addaken awan iti pagtaingan yaw. Tatang. Ken maysa, si Katyama. Amom dagiti banag apagsayatan ti pamilyam. Isuasi ka, nuan yaman dagiti sana kayat ni Clara, nga mo mapakasakitan tirik nana, di mo kumanararamidan. Tano lumasin kayaw, sursuruan yaw, asolbaren ti parikot yaw, adakda kayo lang. Wadatang, agyaman akunay kada kayo. Gaputa ka na yun dak, abagbagaan. Nay, si kamat gayam ti masabat ko, Beverly. Oh, si Kamot Gayam, Piolo. Kumusta kan? Long time no see, ah. Un nga, Rod. Kastoy, ayos lang. Siga ngay, kumusta ka mo ten? Kaslag may saka anak itsyenda, Apay, tikayan ayat mo ngay. Sino ti dakdakamatan? Ni Michael? Awan kami. Nabayagan nag-break kami. Anya? Awan gayam. Kumusta mo ta ni Rendon, agayam mo? Nasaya at matlat ta. Dayjay, naragsak iti din na ti asawa kan anak na. Kasta? Sige. Kumustan tulaangan? Anya? Kasta timpaganakan ka? Wen, pare. Awan na talaga ti babay na rin babae. Ibaga na pa'y laeng apakumustaan ka kano. Sipod pa'y, awan babay na dayjay. Noan niya ti ada iti panunot na isawang nalatan. Ay na, imbaglakit din. Tasaan aday jay ababae ti ingkalaysam. Adayo ti ugali na kan ni Clara. Sika pala ti makamu iti anak ta, ha? Mapanak ijaili ita. Ha? Ada ngamin kurang materyales. Iso mapan kami kanibinhamin. O sige, awan parikot. Agan-anad kayo nga rod. Mapanak iti pagkatangan iti karni. Tagumatang iti sidaan. Rendon? Beverly? Juan, siya ka rod. Kumusta kan? Naimbagan ka matgaya man, honey. Di nakawawagan iti honey. Ang mga nadamakan nakababayin. Diyak lang pagarok nga agsarak ka manan. Rendon, ada ko makayat kung maibagakan ka. Numayat ka, mapantapay ang merienda. Pasensya ka na. Ngam sa anak nga interesado noon nyaman ti ibaga. Oh, nagsasao ka. Kaslasan ka na in love kanya kidi. Di mo kumamot ibaga kanya ti kasta. Awan kamin ka ni Michael, Rendon. Kat amok mo't akayat lang pailaan. Saan ka di? Di mo ko maibabaunay ti dayaw mo. Manyak idi.
nagbalbaliw ang itan para iti pamilya ko. Apay kasta ti langam anagawid. Kasla na unag ti pampanunutan. Kwa, awan day tayo bakit? Amok ti kasta nga ugalim. Ibagam kanyak no anyaman dayta. Iti kasta, malaganan ti riknam. Nasabat ko ni Beverly. Anya? Kat, kumusta mo't kanday dya ababay? Diyan ka mo. Sana kang interesado ang mga mo. Noon niya ti mapaspasamak ita itibiyag na. Anya nga rin ti pampanunutem maipapankan kwa na. Awan. Pampanunutek lang. Asapay lang ko ma. Tanalawag kan kuha na dagiti imbagak. Anagbalbaliw akon. Para ka na kayo iti anak ta. Anya? Nagranada iti palengke, Manang Clara? Wen ka no, isumot ti ko na ni manong mo. Talaga mo't dayjay a babae. Awan lat maaramid na iti biyag na. No ti agdaddadaal iti pamilya, ti akin pamilya. Wen nga rod. Di pa lang amin makiasawa. Tapno mamimpinsan nga agtal na. Ngam sa bagay, asino ko mangamin ti lalaki a makaanos iti kaskan kwa na. Nalaing nga agilimad. Kan kabaalan na apaggigiddanan ti lalaki. Kasta ka di? Wan, Manang. Isu apagyamanak laangan, ta saan nga isu tiin kalaysa ni Manong ko. Levi. Tano dayjay tiin tuloy ni Manong? Amangan numatay laang ni Manong ko iti konsumisyon. Anya? Ay na, maragsakan na unay bakit? Kalpasan ti 2 bulan. Nalpasan ti balay nga imparamit na. Wen nga rod, nagbiit. Pampanunutak nga rod bakit? Ipablestan dati balay. Tapno makaakartay matan. Wala. Mayatak iti dayta. Sige, planuin ta nga rod ti blessing na. Ay na, maragsakan na kunay para kada kayaw, anak kaw. Tatang. Nalpasan da ito'y balayaw. Uwan nga rod, nagbiit tatang. Kahit, kaano nga pablisingan nyo da ito'y balayaw? Pagsaritaan mi pa'y dayta ka ni Clara, tatang. Ay na, nagbiit talaga. Kasta amin na banag, basit man wenno dakkel, pagsaritaan yung agasawa, tapno mayat. Uwan tatang. Ala, ibagayon to nga rod no kaanaw. Tapno awisag tuman, dagiti ko kumpare. Maragsakan na road, tamakitak mo ti panagbalbaliw ni Rendon abalayan. Way nabalayan. Manipo di na disgrasya. Ijay mo iti na nakaamirais. Kasta ka day. Ang di mo kunaan nga imbaglangan ta na disgrasya abalayan. Iso nga rod ti kunak. Ay, si kakit di mo't abalayan. Naira na laang mo't siguro akas jay tinapasamak Wen siguro. Kahit sapay la ko mga raod. Tagtultulo ya, hindi pa nagbalbaliw na. Ay na, maragsakan ak unay para kada kayo, Clara, kan Rendon. Agyaman ak unay, anti ising. Agyaman kami, anti. Nagmayat, di pa nakarami to'y balayo. Wen nga ro da balayan. Mayat, gaputa plinano da na imbag. Dasaya at ngaron no kasta. Ay, sapay lang kumatagtultulo yun dayo na. Amin a plano yo. Pagtungtungan yo nga agasawa. Wen anti, nakasaganan dagiti makan. Mapantayo amin ija kusina. Tamangan tayon. Way, nanakaw. Ay na, dayto hindi kararagsakan na pa sa tibiyag ko. Bakit? Ha? Ti makadwa kayo iti anak ta, iti bukod tayo pagtaingan. Kasta akmat lakay. Ay na, naragsakak. Gapo iti laksid, dagiti panubok iti biyag ta, kat nabaulan ta. Agyaman ako na, Clara. Gapo iti kinapakumbabam. Ken, kinaman nakaawat mo.
Nasayat lata tinagtungpalan ta. Nga oray ado dagiti inararamid ko abidot. Asaan mo't makatulong iti panagden nata. Awan anyaman na, Rendon. Gapo day ta iti sapata at tinakdarak. Nga oray kaano man, sa anak to asumuko. Agyamanak, Clara. Ikarek. Daytoyen ti baro apang rugyan tayo.